Abategetsi bo muri Amerika bahuriye n'abaminisitiri w'ubucuruzi bo muri Afurika, Johannesburg muri Afurika y'Epfo, aho biga ku itegeko rigenga umugambi w'ubuhahirane hagati ya Afurika na Amerika uzwi nka AGOA. Abakora mu nganda z'imyenda bahangayikishijwe n'iterambere ryabo mu gihe ritavuguruwe. Mu rugendo arimo asoza mu gihugu cya Kenya, Umwami Charles III w'Ubwongereza uyu munsi yahuye n'abayobozi b'amatorero mu rwego rwo kwimakaza amahoro n'umutekano mu mujyi wa Mombasa. Amnesty International yavuze ko imitwe y'abajihadiste yitwaza intwaro muri Burkina Faso yafashe uduce 46 mu gihugu hose, aho yashimuse abagore ikabajyana aho badashobora kubona ibiribwa n'amazi yo kunywa. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yahuye n'uwa Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Inovo Ogariovo mu Burusiya, amubwira ko amasosiyete yo mu Burusiya ashishikajwe no kuba yakorana na Guinea ndetse n'umugabane wose wa Afurika. Ikipe y'igihugu ya rugby yo muri Afurika y'Epfo iherutse gutwara igikombe cy'isi yatangiye urugendo rw'iminsi ine mu mujyi wa Pretoria. Perezida Ramaphosa yashimiye ikipe yongeye guhuriza hamwe igihugu cyaranzwe n'amacakubiri.